ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه، خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратҳо менамоем. дар студия бо шумо манӯрчеҳр маҳкамзода ва марҷона шарифзода. 18 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари расмӣ ва барои иштирок дар ҳамоиши муколамаи осиёи марказии ҷопон вориди шаҳри Токиои ҷопон шуда. дар доираи ин сафар сарвари давлат як қатор мулоқоту суҳбатҳои сатҳи олӣ бо роҳбарият ва мақомдорони баландпояи ҷопон баргузор намуданд ки масъалаҳои муҳими таҳкими ҳамкориҳои дуҷониба ва рушди муносибатҳои дӯстона мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 18 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари расмӣ ва барои иштирок дар ҳамоиши муколамаи осиёи марказӣ ҷопон вориди шаҳри Токиои ҷопон шуданд. дар саҳни фурудгоҳи Ҳанеда президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҷопон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта буд. 19 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Токио бо раиси гурӯҳи байнипарлумонии дӯстию ҳамкории тоҷикистон ҷопон عضو پالاتای نمایندگان پارلمانت ژاپن کیجی فورویا ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان سهم گروه بین پارلمانی را در تحکیم دوستی و گسترش همکاری تاجیکستان و ژاپن مهم ارزیابی نمودند. با تطبیق لایحه‌های مختلف از جمله در ساحه‌های انرژتیک، تندرستی، علم و معارف، نقلیات، کشاورزی و تقویت ظرفیت‌های انسانی توجه زیاد ظاهر گردید. جانب‌ها بر رشد همکاری در بخش تکنولوژی‌های اطلاعاتی، تأسیس تکنوپارک‌ها، دستگیری بیزنس اینکوباتورها، استارتاپ‌ها و آماده کردن متخصصان بلند اختصاصی ساحه آیتی توجه نمودند. ساحه گومانیتاری بخش مهم همکاری دو جانبه ارزیابی شد. مسئله‌های رشد تبادل فرهنگی و زیاد کردن کوتاهای تحصیلی برای شهروندان تاجیکستان در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی ژاپن، اینچنین توسعه دوره‌های آموزشی از موضوعات دیگری صحبت بود. 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو با پرزیدنت اگنتی همکاری بین المللی ژاپن جایکا اکیهیکو تاناکا ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که جانب تاجیکستان سطح همکاری با ژاپن را در چهارچوب اگنتی همکاری بین المللی ژاپن جایکا بلند ارزیابی میکند. جانب‌ها بر رشد همکاری در ساحه‌های مهم اقتصاد ملی کشور ما از جمله جهت تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش‌های صنعت، نقلیات، انرژتیک، کشاورزی، آب تامین کنی، معارف و تندرستی توجه زیاد ظاهر نمودند. از امضای دو سازشنامه نوی گرانتی آید به لایحه‌های ساختمان یک زیرایستگاه و معاصرسازی تجهیزات اسکنری بارها در دیدمانگاه گمرکی استقبال کرده شد. جلب سرمایه مستقیم ژاپنی از جمله قرض‌های امتیازناک ینی از موضوعات دیگری صحبت بود. رشد انرژتیک سبز از سمت‌های آینده‌دار همکاری نامیده شد.
برای توسعه بخش‌های برنامه JDS در ساحه‌های تیب، نانوتکنولوژی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، تکنیک آویاسیونی، امنیت اطلاعاتی، حفظ محیط زیست و تأسیس مرکز اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی تاجیکستان و ژاپن در کشور ما اظهار هوسمندی کرده شد. 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو با پرزیدنت اسوسیاسیون ژاپن اوید به سودا با روسیه و دولت‌های نوی صاحب استقلال روتابا مسامی ایجیما ملاقات نمودند. در واخور سمت‌های آینده‌دار همکاری میان تاجیکستان و ژاپن بررسی شد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اسوسیاسیون ژاپن اوید به سودا را وسیله مهمی گسترش رابطه‌های اقتصادی تاجیکستان دارای ذخیره‌های نادر، موقع گئوگرافی مناسب و اقتدار زیاد انسانی میباشد. در این ضمن گفته شد که این امکانیت‌ها کشور ما را به مکان آینده‌دار تشکل زنجیره‌های لوجستیکی و استحصالی تبدیل می‌دهند. با استفاده امکانیت‌های راه‌اندازی کارکرد محصولات کشاورزی، توسعه صنعت نساجی، بانکداری، ذهن صنعی و داروسازی توجه زیاد ظاهر گردید. از اسوسیاسیون دعوت کرده شد که در ساختمان نیروگاه‌های خرد برقی، آبی، آفتابی و بادی و موثرگردانی انشاءات موجوده انرژتیکی، همچنین تأسیس کارخانه‌های مشترک اشتراک نمایند. پرورش محصولات از جهت اکولوژی تازه از جمله میوه‌جات، انگور، لوبیاگیاها و رسانی‌های شفابخش سمت‌های قابل توجه دانسته شد. همچنین شرایط مساعد تأسیس کارخانه‌های صنعتی، استفاده اشیاء خام مینرالی و ذخیره‌های انرژتیکی معرفی گردید. 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو با دیرکتور اجرا کننده سازمان امنیت ساحه‌های متالورژی و انرژتیک ژاپن ایچیرو تاکاهارا ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت ابراز داشتند که ما هوسمند همکاری با سازمان برای عملی سازی لایحه‌ها در بخش‌های انرژتیک و استخراج معدن‌های کوهی می‌باشیم. با استفاده امکانات‌های کشور ما در ساحه صنعت، موثرسازی تکنولوژی‌های استخراج و کارکرد معدن‌ها و تأسیس کارخانه‌های استحصالی مشترک توجه زیاد ظاهر گردید. راه‌اندازی همکاری عملی در سمت تطبیق لایحه‌ها در ساحه انرژی برقرار شونده با جلب سرمایه و تکنولوژی‌های نو ضرور شمرده شد. همچنین تاکید گردید که ما به اشتراک فعال شرکت‌های ژاپنی در تطبیق تکنولوژی‌های سبز در تاجیکستان منفعت‌دار هستیم. از سازمان امنیت ساحه‌های متالورژی و انرژتیک ژاپن دعوت کرده شد که با نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی تاجیکستان در سمت آموزش و کارکرد ثروت‌های 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو با امپراتور ژاپن محترم ناروهیتو ملاقات نمودند. در واخور مسائل مناسبت‌های تاجیکستان و ژاپن بررسی شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با امپراتور برای پذیرایی صمیمی و حسن توجه اظهار سپاس نمودند. گفته شد که مناسبت‌های تاجیکستان و ژاپن امروز دایره وسیع همکاری را در بخش‌های تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتری و دیگر ساحه‌های مورد توجه طرف‌ها فرا می‌گیرند. دستگیری ژاپن در تطبیق لایحه‌های خرد و میانه بخش‌های انفراستراکچور، نقلیات، انرژتیک، کشاورزی و اکولوژی، اینچنین آماده‌سازی ذخیره‌های انسانی، تندرستی و بهداشت تاکید گردید. اوید بعد دیگر مسائل همکاری برای هر دو جانب سودمند تبادل اندیشه صورت گرفت.
19 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Токио бо раиси палатаи мушовирони парлумони ҷопон Секигучи Масакадзо мулоқот намуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон ба ҳамкории байнипарлумонӣ бо Ҷопон таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. Дипломатияи парлумонӣ василаи муассири таҳкими минбаъдаи муколамаи байнидавлатӣ номида шуд. пешбурди робитаҳои фаъоли гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва палатаи мушовирони парлумони Ҷопон зарур шумурда шуд. ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар ҷанбаҳои дӯстонаи Тоҷикистону Ҷопон самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ аз ҷумла рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, бахшҳои инфрасохтор, саноат, энергетика, кишоварзӣ, ҳифзи муҳити зист ва тандурустӣ табодули андеша намуданд. ба масъалаи рушди ҳамкорӣ дар бахши иқтисоди рақамӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои сабз, рақамӣ ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. ҷалби сармоя ба бахши сайёҳӣ, рушди ҳамкории амалӣ бо Ҷопон дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва густариши муносибатҳои фарҳангиву башарӣ аз мавзӯоти дигари суҳбат буд. 19 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токио бо муовини раиси ҳизби ҳокими либералии демократии Ҷопон, собиқ сарвазири Ҷопон ҷаноби Таро Асо мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ масоили ҳамкории дуҷониба ва нақши муколамаи Осиёи Марказӣ Ҷопон дар рушду густариши робитаҳои Тоҷикистону Ҷопон баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми Таро Асоро дар рушди муносибатҳои Тоҷикистон ва Япония назаррас номиданд. саҳми ҳукумати Ҷопон дар татбиқи лоиҳаҳои инфрасохторӣ, обтаъминкунӣ, тандурустӣ, таҳкими иқтидорҳои энергетикӣ ва омодасозии кадрҳо баланд арзёбӣ карда шуд. дар мулоқот оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. 19 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токиои Ҷопон бо як гурӯҳ донишҷӯёни тоҷике ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷопон таҳсил менамоянд мулоқоти самимӣ анҷом дода онҳоро ба омӯзиши амиқи илму дониш, истифодаи таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди ватани маҳбуб ҳидоят намуданд. 19 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токиои Ҷопон бо як гурӯҳ донишҷӯёни тоҷик мулоқоти самимӣ доир намуданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шароити таҳсили донишҷӯён пурсон шуда бо итминон иброз доштанд ки онҳо донишу малакаи дар Ҷопон ба дастовардаи худро барои рушду пешбурди Тоҷикистони азизамон сафарбар хоҳанд кард. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ба бештар ва амиқтар андохтани илму дониш ва малакаҳои беҳтарин дар донишгоҳҳои Ҷопон ҳидоят намуданд. аз рушди мунтазами соҳаи маориф ёдовар шуда сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки дар даврони соҳибистиқлолии кишварамон ба туфайли талошҳои пайвастаи ҳукумат соҳаҳои илму маориф, фарҳанг ва маънавиёт аз рушду таҳаввулоти ҷиддӣ бархурдор гардидааст. гуфта шуд ки ба мақсади таълиму тарбияи насли нави ояндасоз барои афзоиши назарраси шумораи муассисаҳои таълимӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот тадбирҳои муассири амалӣ андешида шудааст. зикр гардид ки барои истифодаи пурсамари ҳамаи имкониятҳо ба кишвар мутахассисони баландихтисос дар соҳаҳои гуногун лозиманд. аз ин рӯ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷавонон даъват намуданд ки бояд ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисиву сохтмон, роҳсозӣ, энергетика, технологияҳои нав ва дигар соҳаҳои муҳим таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. имрӯз боиси ифтихор ва сарфарозӣ буд ки пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мо донишҷӯёне ки дар тариқи бурсияҳои давлатӣ барои дастгирии захираҳои инсонӣ дар Ҷопон таҳсил мекарданд вохӯрӣ анҷом доданд ки дар ин вохӯрӣ як суҳбатҳои самимӣ ва як тавсияҳову насиҳатҳои падаронае ки ба мо донишҷӯён карданд то
وقتی که ما در این مدامی که در این دولت تحصیل میکنیم تو از تمام تکنولوژیا و دانش این دولت با طریق جدی با طریق ماکسیمالی از خود کرده برای در عمل تطبیق نمودن ساحه مختلف سیاست حکومت مملکت و برای رشد ساحه خیش سهمگذار باشیم برای عملی کردن یک دانش و تجربه که این دولت دارد برای در عمل تطبیق کردن عملی سازیم. در حقیقت این ملاقات بعد از پیام پیشوای معظم ملت با پارلمان مملکت ارائه گردید که در این پیام بسیار نقطه هایی که برای تمام ساحه های سیاست حکومت مملکت برای دورنمایی که در سال آینده باید میسازد هر یک ساحه مختلف حکومت مملکت عملی نماید ارائه گردیده بود که برای تمام دانشجویان در ژاپن تحصیل کرده ایستاده بسیار هم پرمحتوا و خاطرمان و همزمان ما جوانان را میسازد که برای انمو باوری که رهبر حکومت مملکت پیشوای معظم ملت به ما جوانان همچون نیروی سازنده دارد این باوری را در عمل تطبیق نماییم و برای رشد وطن عزیزمان تاجیکستان سهمگذار باشیم. چهاربینی امروزه که واخوری با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان گذرانیده شد این یکی از تشبس‌های جناب عالی می باشد همچون پدر برای فرزندان خود که در این دولت دور ما با جناب عالی واخوری رو انجام دادیم. در هفته واخوری جناب عالی با مسئله های مبرم روز بلند برداشتن هویت ملی، خودشناسی ملی، آموزش تاریخ و تمدن فرهنگ، آموزش زبان‌های خارجی، اینچنین آموزش تکنولوژی رقمی و از خود نمودن ساحه‌های علم و بعد برگشتن در جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های فعالیت خود استفاده بردن این دانش و تجربه ها تاکیدها نمودند. ما کوشش می‌نماییم که همچون نسل های دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان بهر رشد و انکشاف و پیشبرد تمام ساحه‌های حیات جمهوری دانش و تجربه ژاپن را از خود نموده در تاجیکستان استفاده بریم. ما امروز میسر گردید که با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در حاشیه سفر خدمتیشون واخوری ملاقاتی آزاد داشته باشیم و از این ملاقات یک تاثیرات خوب گرفتیم چون محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان درباره سمت‌های سیاست خارجی و داخلی کشور از جمله همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با ژاپن حرف زدن و در برابر این نصیحت‌های پدرانه پیشوای معظم ملت امام علی رحمان درباره هر روزه رشد و تکامل شخصی و ملکه کسبی گرفتن در این دولت پیشرفته‌ترین از جهت اقتصادی پیشرفته‌ترین روی دنیا با ما یک مسئولیت دیگر بخشید و تاکید کردن گشته برگشته که وظیفه اساسی ما در اینجا آموختن و تجربه ژاپنی را به جمهوری تاجیکستان برده تطبیق کردن است و این به ما امکانیت می‌دهد که در ژاپن هم از رشد رقمی کنونی تمام ساحه‌های اقتصادی این کشور دیدن نماییم و غیر از این در سمت همکاری بین المللی را تقویت بخشیدن همکاری های هم دو جانبه و هم بسیار جانبه را تقویت بخشیدن باز در روند تحصیل و نوشتن تحقیقات علمیمون کار کنیم. بسیار خوشحال کننده و افتخار برانگیز است که امروز در دایره همایش کشورهای آسیای مرکزی ژاپن و سفر پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اینجا ملاقات با خدمتچیان دولتی جمهوری تاجیکستان که فعلا در دانشگاه‌های ژاپن در ماجستراتور دانشگاه ژاپن تحصیل میکنند برگزار شد. ضمن سخنرانی محترم پیشوای ملت در یک فضای بسیار صمیمی با ما دانشجویان تاکید نمودند که آموزش علم‌های نوین و زمانوی بسیار مهم است و تنها علم و کسب دانش و هنر میتواند که ملت را وارسته گرداند و از خرافات و آسیب‌هایی که وجود دارند در زمان معاصر نگه دارد. به این خاطر
این ملاقات از هر جهت برای ما هم مایه خوشحالی و افتخار و از سوی دیگر بسیار مسئولیت ما را بالا میبرد تا اینکه با کسب دانش‌های زمانوی به وطن برگردیم و در کشور خود این دانش‌ها را تطبیق کنیم. تاجیکستان به پیش، ما پیروان پیشوای ملتیم. برق مهمترین نعمت زندگی است. استفاده عاقلانه آن قدمی به سوی زندگی با صفت و پیشرفت جامعه. коррупсия аз монеҳои ҷиддии рушди ҷомеа аст ки адоватро заиф ва эътимоди мардумро коста мекунад. мубориза бо он масъулияти ҳар як шаҳрванд аст. баргузории ҳамоиши байналмилалӣ дар қатар ва мавқеи тоҷикистон дар ин самт. кишоварзӣ пояи асосии фаровонӣ ва амнияти озуқавории ҷомеа. рушди он роҳи боэътимод ба сӯи фаровонӣ ва ояндаи нек аст. анъанаҳои миллӣ, оинаи таърих ва ҳуввияти мардум, нигоҳдорӣ ва эҳтироми ин ҳама ҳисси ифтихор ва таҳкимбахши ваҳдати миллӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. офатҳои табиӣ ҳамасола сабаби талафоти ҷонӣ ва зарари зиёди молию моддӣ мегарданд. аз ҷумла ба маҳалҳои аҳолинишин таъсири манфӣ расонида боиси харобшавии инфраструктура ва монеи рушди минбаъдаи иҷтимоию иқтисодии давлатҳо мегарданд. аз ин ро масъалаи паст кардани хавфи офатҳо дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. бо ин мақсад дар шаҳри душанбе бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода ҷаласаи платформаи миллӣ оид ба паст намудани хавфи офатҳои табиӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар шаҳри душанбе ҷаласаи платформаи миллӣ оид ба паст намудани хавфи офатҳои табиӣ таҳти раёсати раиси платформаи миллӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода баргузор гардид. дар ҷаласа масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорату идораҳо намояндагони созмонҳои байналмилалии муқими тоҷикистон нозирони платформаи миллӣ иштирок намуданд. ҷаласа бо мақсади пурзур намудани фаъолияти вазорату идораҳои дахлдор ва густариши ҳамкории мақомот бо шарикони рушд гузаронида шуд. зимни ҷаласа масъалаҳо вобаста ба тадбирҳои коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ, татбиқи стратегияи миллӣ ва ҳамкории байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон, стратегияи ҳифзи молиявӣ аз офатҳои табиӣ барои давраи то соли 2037 ва маблағгузорӣ аз ҳисоби фонди захиравии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, иҷрои барномаи давлатӣ оид ба корҳои соилмустаҳкамкунӣ барои солҳои 2023-2027, инчунин татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳо дар соҳаи коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ дар тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. бояд қайд намуд ки ҷумҳурии тоҷикистон яке аз давлатҳое мебошад ки платформаи миллиро ҳанӯз соли 2012 таъсис дод бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ин давра платформаи миллӣ дар маҷлисҳои худ вобаста ба масъалаҳои паст кардани хавфи офатҳои табиӣ мунтазам ҷаласаҳо ва машваратҳоро барпо менамояд. бояд қайд намуд ки имрӯз дар ҷаласаи мазкур масъалаҳои иҷрои стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2034, инчунин барномаи миёнамуҳлати давлатӣ оид ба ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулода барои солҳои 2023-2028 баррасӣ гардида. тавре таъкид гардид, тоҷикистон яке аз аввалин давлатҳо шуда платформаи миллӣ таъсис дод ва стратегияи миллӣ оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2034-ро бо ҳадафҳои мушаххас қабул намуд. ҳамчунин зимни ҷаласаи платформаи миллӣ гуфта шуд ки давоми чанд даҳсолаи охир дар тоҷикистон беш аз 1000 пирях об шуда, пиряхҳои калонтарин аз лиҳози ҳаҷм ва масоҳат кам гардиданд. маҳз ба ҳамин хотир президенти тоҷикистон ташаббус оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон кардани соли 2025-ро пешниҳод намуданд ки он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии ҳамаҷониба ёфт. дар охир аъзо ва иштирокчиёни ҷаласаи платформаи миллӣ доир ба масъалаи рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ва истифодаи самараноки воситаҳо аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон барои коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ ҷудогардида табодули афкор намуданд.
در شهر دوحه دولت قطر با اشتراک نمایندگان بلندپایه از مقامات ضد کروپسیونی زیاده از 160 دولت دنیا، سازمان‌های پرنفوذ بین المللی، جامعه شهروندی و نمایندگان بخش خصوصی جلسه 11 کنفرانسیای دولت‌های اعضای کنونسیای سازمان ملل متحد بر ضد کروپسیا برگزار گردید که در آن مسئولین اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدند. گزارش در این خصوص. از 15 تا 19 دکبر در شهر دوحه دولت قطر جلسه 11 کنفرانسیای دولت‌های اعضای کنونسیای سازمان ملل متحد ضد کروپسیا برگزار گردید که در کار آن هیئت رسمی جمهوری تاجیکستان، مسئولین اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدند. در چاره‌بینی مذکور که در 2 سال یک مرتبه برگزار می شود، نمایندگان بلندپایه از مقامات ضد کروپسیونی زیاده از 160 دولت دنیا، سازمان‌های با نفوذ بین المللی، جامعه شهروندی و نمایندگان بخش خصوصی اشتراک نمودند. در این همایش بین المللی مسئله های تطبیق کنونسیا با قانونگذاری دولت های اعضا، روند خودبهادهی دایر به دور دوم تطبیق آن، مشکلات جای داشته و دیگر مسئله های مبرم مورد بررسی قرار داده شدند. مسئولین اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان ضمن برآمد خود یادآور گردیدند که حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسائل مقاومت با کروپسیا توجه خاصه ظاهر می نماید و سالهای اخیر برای پست نمودن شدت این ظهورات چاره‌های زیاد مؤثر ضد کروپسیونی اندیشیده ایستاده است. در ادامه تدبیر مذکور، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان در کنفرانسیای سازمان ملل متحد عاید به مواد مخدر و جنایتکاری وابسته به فعالیت مقامات ضد کروپسیونی دولت‌های آسیای مرکزی در سمت سیاست دولتی ضد کروپسیونی جمهوری تاجیکستان و چاره‌های اندیشیده شده در این سمت ابراز اندیشه نمودند. قابل ذکر است که در جلسه 11 کنفرانسیای دولت‌های اعضای کنونسیای سازمان ملل متحد ضد کروپسیا از طرف مقامات ضد کروپسیونی دولت‌های آسیای مرکزی قطعنامه تحت عنوان مستحکم گردانیدن تدبیرهای منطقوی ضد کروپسیونی و همکاری در آسیای مرکزی پیشنهاد کرده شد که آن از طرف دولت‌های اعضای کنونسیا قبول گردید. قبول قطعنامه مذکور امکانیت فراهم می‌آورد که تلاش‌های دولت‌های منطقه آسیای مرکزی در مبارزه با کروپسیا و پست کردن شدت این ظهورات از جانب جامعه جهانی پذیرفته شده برای گسترش همکاری آنها با جامعه جهانی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. همزمان در دایره برگزاری چاره‌بینی مذکور، مسئولین اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان با یک قطار نمایندگان مقامات ضد کروپسیونی دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین المللی واخوری‌های دو جانبه انجام دادند که نتیجه‌های آن برای بهتر نمودن همکاری مقامات در سمت مقاومت با کروپسیا زمینه مساعد فراهم می‌آورد. مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی اینستیتوت آموزش پیریخ‌ها و کریوسفر اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تبدیل داده می‌شود. در این خصوص 16 دکبر ضمن پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری پیشنهاد گردید. شرح بیشتر موضوع در گزارش جهانگیر سفر علیزاده. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون سند مهم استراتژی سمت‌های افزایش‌یابی رشد اجتماعی و اقتصادی، علم و معارف، امنیت و ثبات سیاسی و سیاست خارجی جمهوری را معین نموده برای فعالیت منبع نهادهای علمی راهنما و برنامه عملی به حساب می‌رود. در این سند مهم به مسائل رشد علم، تطبیق اینوواسیا، تقویت اقتدار کادری و استفاده ثمرناک دستاوردهای علمی در اقتصاد ملی توجه خاص ظاهر کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تأسیس دو مرکز بزرگ، مرکز تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز را پیشنهاد نموده برای آماده نمودن کنسپسیای این دو مرکز مهم به مسئولین و عالمان و محققان اکادمیای ملی علم‌ها دستور و سفارش‌های مشخص دادند. یکی از نکته‌های محوری مسئله معرفی و شناخت تاریخ تمدن آریایی دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهتی در پایتخت کشور
шаҳри душанбе бунёд намудани қонун яъне маркази тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии наврӯз мебошад. ташкили маркази тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии наврӯз дар маркази тоҷикистон шаҳри душанбе рамзӣ буда гувоҳи меросбари асили тамаддуни ориёӣ маҳсуб ёфтани мо тоҷикон мебошад. ин марказҳо саҳми тоҷиконро дар ташаккул ва рушди тамаддуни минтақа ва ҷаҳон ба таври шоиста инъикос намуда таваҷҷӯҳи миллионҳо ҳаводорони таъриху тамаддуни моро ҷалб менамояд. масъалаи ҳифзи прияхҳо дар замони муосир ҳамчун яке аз самтҳои муҳими сиёсати экологӣ ва рушди устувор аҳамияти хоса дошта бо назардошти тағйирёбии иқлим, коҳиши захираҳои обӣ ва таъсири он ба амнияти иҷтимоию иқтисодӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ва чораҳои таъхирнопазир талаб менамояд. бо таваҷҷӯҳи хоса ба ин масъала роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки муассисаи давлатии илмию таҳқиқотии маркази омӯзиши прияхҳои Академияи миллии илмҳо ба муассисаи давлатии илмию таҳқиқотии институти омӯзиши прияхҳо ва криосфераи Академияи миллии илмҳо табдил дода шавад. ин масъулият муҳаққиқони илмӣ ва кормандони илмии самти ҳифзи прияхҳо ва криосфераи Академияи миллии илмҳоро водор месозад ки омӯзишу таҳқиқи масъалаи мазкурро дар мадди аввал гузошта ҷиҳати муаррифии дастовардҳои нави илмӣ дар арсаи байналмилалӣ пайваста саъю талош намоянд. 12 декабри соли равон ташаббуси навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи прияхҳо ва криосфера аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ ҷонибдорӣ ёфта дар дораи ниҳодҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун иқдоми муҳим ва саривақтӣ барои ҳалли мушкилоти глобалии тағйирёбии иқлим ва таъмини амнияти обӣ пазируфта шуд. маҳз ин ташаббус мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати пешсаф дар пешбурди рӯзномаи байналмилалии ҳифзи прияхҳо ва криосфера боз ҳам таҳким бахшида саҳми назараси ҷумҳуриро дар ҳамоҳангсозии талошҳои ҷаҳонӣ барои коҳиш ёфтани паёмҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи захираҳои обӣ ва таъмини рушди устувор собит менамояд. қатномаи ҳифзи прияхҳо ва криосфера бахусус дар минтақаҳои кӯҳӣ ва қатномаи махсуси дигар нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ қабул гардиданд. дар маҷмӯъ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии роҳнамо ва дастури муҳими рушди кишвар буда самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, афзалияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро муайян менамояд ва барои таъмини ояндаи устувор ва дурахшони Тоҷикистон роҳ нишон медиҳад. бо дар назардошти ин саҳми фаъоли ҷомеаи илмии кишвар метавонанд барои татбиқи ҳадафҳои пешниҳодшуда заминаи мусоид фароҳам биёрад. با مقصد شرح و توضیح و تطبیق همه‌جانبه نشاندهنده‌های پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور سلسله واخوری و ملاقات‌ها و جورابینی‌های معرفتی به راه مانده شدند. این تشبس‌ها با تحکیم فهمش جامعه از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی، بلند برداشتن مسئولیت شهروندی و جلب قشرهای گوناگون اهالی به تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت روانه گردیده، همچون عامل مهم در رشد استوار و پیشرفت جامعه خدمت می‌نمایند. همکاران ما گزارش می‌دهند. доир ба омӯзиш ва шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин кормандони соҳаҳои гуногун ва фаъолони ҷомеа ҳамоиши илмӣ омӯзишӣ густурда баргузор гардид. таъкид гардид ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати муҳими стратегӣ самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатро барои давраҳои миёна ва дарозмуддат муайян менамояд. омӯзиши ҳамаҷониба ва расонидани муҳтавои паём ба қишрҳои гуногуни ҷомеа, бахусус кормандони мақомоти давлатӣ, занон ва ҷавонон аз вазифаҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. гуфта шуд дар ҳамоиш дар идомаи чорабинӣ намояндагони кумитаи кор бо занон ва оила дар бораи нақши занон дар татбиқи ҳадафҳои дар паём зикршуда маъруза намуда иброз доштанд ки сарвари давлат ба масъалаи таҳкими оила
баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва тарбияи дурусти фарзандон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, иҷрои ин дастуру супоришҳо фаъолияти ҳамоҳангшудаи тамоми ниҳодҳоро тақозо мекунад. ҳамчунин дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, таъмини ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, пешгирии падидаҳои номатлуб дар ҷомеа ва таҳкими ҳисси ватандӯстӣ миёни шаҳрвандон мавриди баррасӣ қарор гирифт. вобаста ба омӯзиш ва расонидани дастуру супоришҳои зимни ироаи паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ пешниҳод гардида, ба сокинони кишвар бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Дӯстӣ ҳамоиш баргузор гардид. қаблан меҳмонон бо шароити китобхона ва осорхонаи ноҳия шинос шуда, бо ғолибони озмунҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ вохӯрӣ анҷом дода, онҳоро барои дастовардҳои назаррас, ҳисси арзанда дар пешрафти соҳаҳои гуногун ва муаррифии шоистаи ноҳия дар сатҳҳои гуногун изҳори миннатдорӣ намуданд. дар идома бо иштироки кормандони касбу кори гуногун, намояндагони соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш, инчунин фаъолони ҳизб, вохӯрии густурда баргузор шуда, нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди омӯзиш қарор гирифта, таъкид шуд ки паём ҳамчун ҳуҷҷати муҳими стратегӣ самтҳои асосии рушди кишварро муайян менамояд ва иҷрои он вазифаи ҳар як шаҳрванд ба шумор меравад. ҳамасола сокинони кишвар дастуру супоришҳои дар паёми сарвари давлат ироа гардидаро сармашқи кори худ қарор дода, бо ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ баҳри татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва баланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ тадбирандешӣ карда, марҳила ба марҳила ба рӯзгори босаодат ноил гардида истоданд. дар вазъияти муносиб ба як қатор фаъолон ва ғолибони озмунҳо барои саҳми арзанда дар корҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбӣ нишони Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва сипосномаҳо тақдим карда шуд. барномаи фарҳангӣ анҷомбахши ҳамоиш гардида ба чорабинии фазои идона ва рӯҳияи болида бахшид. тақвияти корҳо доир ба истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва рушди иқтидори истеҳсолии кишвар, баланд бардоштани рақобатнокӣ ва гуногуннавъии истеҳсолоти саноатӣ, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолоти саноати коркард, афзоиш додани арзиши иловашудаи молҳои саноатӣ дар асоси рушди маҷмӯъаҳои соҳавӣ зарур мебошад. иброз гардид дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат. дар ин замина феълан дар миқёси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 190 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта, беш аз 1880 ҷойи корӣ таъсис дода шуданд. аз ин шумора 52 корхонаи коргоҳи саноатӣ соли равон мавриди истифода қарор дода шуданд. шарҳи Моҳираи Тоҳир. ҷалби ҳарчи бештари сармояи дохиливу хориҷӣ ҷиҳати таъсис додани корхонаҳо барои коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ аз ҷумла маъдану металлҳои ранга, истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои зеризаминӣ, мусоидат ба рушди устувори соҳаи истихроҷу геологияи кишвар ва дигар самтҳои муҳими соҳаи саноатро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми навбатӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. зикр гардид ки тадбирҳои дар самти саноаткунонӣ бо суръати кишвар андешида шуда имкон доданд ки дар 7 соли охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа 2.5 баробар афзоиш ёфта, дар соли 2025 ба 66 миллиард сомонӣ расонда шавад. чун соҳаи саноат соҳаи калидии рушди иқтисодиёти миллӣ арзёбӣ мегардад, бо натиҷагирӣ аз фаъолияти соҳа пешвои миллат қайд карданд ки дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ рушди соҳа дар сатҳи 120% дар марҳилаи ҳисоботӣ таъмин карда шуд ва ин раванд мин баъд низ идома дода хоҳад шуд ва барои соли 2026 вазифагузорӣ гардид ки рушди соҳа дар сатҳи на кам
از 125% باید تامین کرده شود. از پیام تا پیام در ولایت مختار کوهستان بدخشان همه ساله تدبیرهای عملی راه اندازی می‌گردند. تنها دوام سال 2025 به خاطر تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و در دایره عملی نمودن هدفهای حکومت کشور در راه رسیدن به رشد استوار در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 52 کارخانه‌های نو صنعتی با 250 جایهای نو کاری به فعالیت آغاز نمودند. با نتیجه گیری از رشد 5 ساله سوای صنعت در ولایت میباید قید کرد که در دوام سالهای 2022 11 ماه سال 2025 در مجموع در ولایت 146 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی با تأسیس زیاده از 900 جای کاری مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. در مجموع در ولایت مختار کوهستان بدخشان 190 کارخانه و کارگاه استحصالی فعالیت کرده ایستادند که در این کارخانه و کارگاه‌ها زیاده از 1882 جایهای کاری تأسیس داده شد و مردم در این کارخانه فعالیت کرده ایستادند. در هر یک ناحیه‌های ولایت امروز کارخانه‌های استحصالی فعالیت داشته به صادرات نیز مشغول می‌باشند. در مرحله نو انکشاف اقتصادیات ملی خصوصا بدخشان زیر سیاست دولت توجه اساسی به تقویت استحصالات و صادرات محصولات تیار صنعتی برای واردات نمودن تکنولوژی‌های نو، استفاده هرچی بیشتر منبع‌های اشیاء خام محلی، کارکرد پوره آن و استفاده وسیع ذخیره‌های مهنتی روانه گردیده ایستاده است. با همین مطلب به راه ماندن کارهای آبادانی و سازندگی، تأسیس جایهای نو کاری، استحصال محصولات وطنی و واردات وزکننده و در عموم تامین زندگی شایسته مردم گزارش به سمت رشد استوار اقتصادیات ملی توسط صنعت‌کنانی با سرعت در کل منطقه‌های ولایت اهمیت کلان دارد. زیرا تطبیق هدف صنعت‌کنانی در شهر و ناحیه‌ها با تشکیل کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی با استفاده از تکنولوژی‌های نو اینواسیونی افزایش استحصال مادی را تامین نموده باعث رشد استوار اقتصادی ملی و دستاوردهای نظررس در تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. معلوم است که ساحه صنعت این یک گویم که محرک یا تولید کننده رشد اقتصادیات ملی ارزیابی می‌گردد و محض به همین خاطر توجه حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پیشوای معظم ملت با این ساحه روز از روز افزوده ایستاده است و ما دیده ایستادیم که در مقیاس ولایت همه ساله با اشتراک پیوسته پیشوای ملت کارخانه و کارگاه‌های صنعتی بنیاد و مورد بهره‌برداری قرار داده شده ایستادند. جمهوری تاجیکستان صنعت‌کنانی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نموده. آن برای تامین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نو کاری، بلند داشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می‌گذارد. مهیره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان. اخبار. اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی را کارمندان ساحه معارف ناحیه فیض‌آباد سرمشق کار خود نموده تصمیم گرفتند که در سال 2026 با راه اندازی تدبیرهای سازندگی ساختمان 3 انشاءات نو تعلیمی را برای 1600 جای نشست آغاز نمایند. گزارش همکارانمان در این خصوص. کارمندان ساحه معارف ناحیه فیض‌آباد پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را خوش پذیرفته اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی را جنبه مهم و سریوقتی برای بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی در ناحیه ارزیابی می‌نمایند. همه غمخوری‌های ثروت دولت نسبت به ساحه معارف گواه آن است که آینده درخشان ملت دولت به رشد این ساحه حیاتاً مهم وابسته میباشد و جواباً به این غمخوری‌ها ما معارفچیان برای تامین رشد و بلندبرداری صفت تحصیلات با استفاده از تمام امکانیات و اصول‌های فعال تعلیم و تدریس خوانندگان کوشش بیشتر و خرج خواهیم داد. در رابطه با عملی نمودن این اقدام مسئولان ساحه تدبیرهای سازندگی را روی کار گرفته وسعت تدبیرهای بنیادکاری را در انشاءات نو تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 دهه ایلاکی جماعت دهات قلعه دشت وسعت میبخشند. کارهای ساختمانی در انشاءات نو تعلیمی به اتمام رسیده بیناکاران عین زمان رنگ و بار و مجهزگردانی صنفخانه‌های تعلیمی را ادامه داده ایستادند.
با مورد استفاده قرار دادن انشاءات بنیاد گردیده 1200 نفر خواننده در سیمخانه‌های برهوایی با تجهیزات تعلیمی مجهز به تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شوند. برای فراگیری نسل نورس با جای نشست مقامات اجراییه حکومت دولتی در همکاری با مسئولین ساحه معارف صاحبکاران عین زمان ساختمان مؤسسه‌های نوی تعلیمی رقم 24 دهه سری سفیدخاک را برای 640 جای نشست آغاز نمودند. اطلاع داده شد که اقدام مکتب سازی همچنین در سال 2026 از جانب مسئولان رواج داده می شود. شروع از سال 2026 کارهای ساختمانی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 4 برای 680 نفر خواننده در دهه دشت مرزا باشد. کارهای بنیادی در انشاءات نوی تعلیمی برای 240 نفر نسل نورس و در شفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 ساختمان بینای نوی تعلیمی علاوگی برای آموزش علم‌های طبیعی آغاز کرده شد. مسئولان ساحه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را خوش پذیرفته ابراز داشتند که جنبه‌های این برنامه آینده‌ساز هدف سازنده روزمره برای هر یک نفر کارمند ساحه معارف ناحیه میباشد. پیشوای ملت با کارمندان و مسئولین ساحه معارف وظیفه گذاری نمودند که برای هرچی بیشتر آماده نمودن کادرهای پداگوژی، کادرهای آموزگاری، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی تدبیرهای مشخص اندیشند. در ناحیه جهت فراگیری خردسالان به زینه اول تحصیلات هم تدبیرهای سازندگی ادامه داشته روند کارهای بنیادکاری در 12 مرکز انکشاف بروقتی کودکان با وسعت رفته ایستاده است. با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن مرکز انکشاف بروقتی کودکان زیاده از 500 نفر کودکان 12 دهه ناحیه در انشاءات نو و زمانوی به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. маракаи киштии асосии картошка дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ идома дошта дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ин тадбири муҳим бо маром ҷараён дорад. сол аз сол деҳқонони бо таҷрибаи ноҳия бо мақсади ғанӣ гардонидани бозорҳои мамлакат бо сабзавоти тару тоза қитъаҳои дар ихтиёр доштаро пурсамар истифода менамоянд ки дар ин сам натиҷаҳо назаррас мебошанд. гузориш дар ин хусус. кишоварзони ноҳияи абдурахмони ҷомӣ баробари холӣ гардидани заминҳои киштшаванда аз ҳосили зироату сабзавот имрӯзҳо кишти картошка ва дигар маҳсулоти ба ин айём мутобиқро ба роҳ мемонанд. ин мавсим дар ноҳия кишти картошка 297 гектар пешбинӣ гардида то ба имрӯз дар майдони 65 гектари он кишти картошка анҷом дода шудааст ва дар ҳамаи хоҷагиҳо ин маъракаи муҳими саҳроӣ бо вусъат ҷараён дорад. хоҷагидорон ҳамасола тухмиҳои серҳосилу ба иқлим мутобиқи картошкаро ворид намуда аз он ҳосили фаровону хушсифат ба даст меоранд. зеро бо тавсияи олимони мутахассисони соҳа тарзи кишту парвариш бо риояи дурусти агротехникӣ сурат мегирад ки ин дар баланд гардидани боздеҳи замин мусоидат кардааст. натиҷаи ҳамин аст ки бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти ниёзи аввалия дар ҳама фаслҳои сол таъмин мегардад. мувофиқи дурнамое ки ба мо пешниҳод шудааст дар майдони 297 гектар кишти барвақтии картошка, 250 гектар пиёз то ба имрӯз иҷроиши картошка 50 гектарро ташкил медиҳад. пиёз боша 145 гектар. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузаронем. хоҷагии деҳқонии мубораки ҷамоати деҳоти меҳрободи ноҳия дар истеҳсоли маҳсулоти тару тозаи барвақтӣ саҳми назаррас дошта сол аз сол деҳқононаш бо ба роҳ мондани усулҳои ҷадиди кори хоҷагидорӣ маҳсулоти хушсифату рақобатпазирро ба даст меоранд. дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ майдони умумии заминҳои корами обӣ 15338 гектарро ташкил медиҳад ки кишоварзон ҳамасола дар натиҷаи меҳнати софдилона ба дастовардҳои баланди меҳнатӣ ноил мегарданд. имрӯзҳо дар қитъаҳои ба киш нигаронидашуда шудгори хушсифат гузаронида шуда бо назардошти камбориш омадани обу ҳаво ҳамзамон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ обмонии захиравӣ пайваста ба роҳ монда мешавад. обмонии захиравӣ аз ҷумлаи тадбирҳои муҳими агротехникӣ дар фасли зимистон ба ҳисоб рафта кишоварзон ба ин роҳ метавонанд ба захиракунии намин, нест кардани ҳашароту зараррасонҳо, баланд бардоштани ҳосилхезии замин ва ба даст овардани маҳсулоти босифат замина гузоранд. олимони соҳаи кишоварзӣ бо сабаби камборишию хушксолии имсола ба деҳқонон тавсия медиҳанд ки дар ин давра дар боғу тогзор ва заминҳои киштшаванда обмонии захиравиро ба роҳ монанд.
маҳмараҷаб абдуллозода, искандари саид, ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, ахбор. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид гардид ки дар вилояти суғд баробари таҷдиду навсозии нерӯгоҳи барқии обии қайруқум дар ноҳияи ашт низ бунёди нерӯгоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт оғоз ёфт. ҳамчунин зарурати ҷорӣ намудани технологияҳои муосири ҳисоб ва пардохти нерӯи барқ низоми рақамии билингӣ дар ҳисоботи шабакаҳои барқ таъкид карда шуд. чунин тадбир дар шаҳри хуҷанд амалӣ шуда дар шаҳри бӯстон низ корҳо идома доранд ки ба таъкиди мутахассисони соҳаи энергетика дар истеҳсоли барзиёди барқ гузаштан ба иқтисоди сабз ва дурнамои соҳаи энергетика нақши муҳим доранд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. тавре ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ироа гардид, дар замони соҳибистиқлолӣ дар кишвар 1 миллиону 300 ҳазор хонаи истиқомати нав сохта шуда, дар 7 соли охир дар мамлакат 2600 корхонаи нави истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз кардааст ки ин ҳама боиси афзоиши истеъмоли нерӯи барқ гардидааст, яъне афзоиши босуръати аҳолӣ, зиёдшавии шумораи корхонаҳои саноатӣ, дар маҷмӯъ афзудани истеъмоли нерӯи барқ ба маҳдудияти муваққатии нерӯи барқ дар кишвар гардидааст. солҳои 2015 аҳолии кишвар агар 85 миллион нафар бошад, имрӯз аллакай 17 миллион нафар шудааст. бо назардошти зиёд шудани корхонаҳои саноатӣ, бо назардошти ҳамасола зиёд шудани аҳолии кишвар ва корхонаҳои саноатӣ, боз ҳамаи истеъмолкунандагони энергияи электрикиро зарур аст ки ба истифодаи босамари он ва дар ин замина ҷиҳати таъмини истиқлолияти энергетикӣ заминагузор бошанд. ҳоло корҳои лоиҳавии сохтмони ду нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегаватт, 250 мегаватт дар вилояти суғд ва 250 мегаватт дар вилояти хатлон оғоз гардида то моҳи августи соли 2026 ба истифода дода мешавад. дар давоми 2 соли оянда бо ҷалби сармояи мустақим дар кишвар якчанд нерӯгоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори умумии 1500 мегаватт мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ин баробар моҳи сентябри соли 2027 агрегати сеюми нерӯгоҳи барқии оби роғун ба кор дароварда мешавад ва истиқлоли энергетикии кишвар таъмин мегардад. ва расидан ба истиқлолияти энергетикии кишвар қадамҳои устувор мо гузошта истодаем. дар оянда истифодаи панелҳои офтобӣ бо назардошти ба истифода додани агрегати севуми нерӯгоҳи барқии обии роғун аз соли 2027 мо пурра ба истиқлолияти комили энергетикӣ ноил мегардем. дар 10 солаи охир ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар 7 миллиард киловатт-соат ё 40% зиёд гардида, аз 17,2 миллиард киловатт-соати соли 2015 ба 24,2 миллиард киловатт-соат дар соли 2025 расонида шуд. истиқлоли комили энергетикӣ тоҷикистон барои расидан ба ин ҳадаф наздиктар мешавад. аз давраҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар баробари дигар соҳаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ ба рушди соҳаи энергетикӣ афзалият дода шуд, яъне тоҷикистон дар самти расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ истиқлоли комили энергетикӣ қадамҳои устувор мегузорад. бо мақсади таъмини дурусти ҳарорати гармӣ дар биноҳои истиқоматӣ ва ташкилоту муассисаҳои пойтахт аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар пойгоҳҳои обкашӣ, марказҳои барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе корҳои назоративу санҷишӣ гузаронида шуд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. ҳайати кормандони шуъбаи назорати шабакаҳо ва дастгоҳҳои гармидиҳии агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади назорати марказҳои барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе ва таъмини дурусти ҳарорати гармӣ аз пойгоҳҳои обкашиву биноҳои истиқоматӣ ва ташкилоту муассисаҳо корҳои назоратӣ ва фаҳмондадиҳиро дар шаҳри Душанбе роҳандозӣ намуданд. ҳамчунин мутахассисон аз истгоҳи обкашии Наврӯз
روزگاه دیدن نمودند. طور معلوم گردید حرارت گرمی از 64 تا 68 درجه نشان داد که طبق اطلاع مسئولین وابسته به هوای بیرونه حرارت معتدل می باشد. تامین خانه های استقامتی و کارخانه و مؤسسه ها در فصل زمستان با گرمی از یک جانب برای ساکنان شرایط خوب زندگی را فراهم آورد، از طرف دیگر به بودجه عائله ها نیز به تاثیر نمی ماند، زیرا خراجات استفاده گرمی نسبت به استفاده نیروی برق به مراتب کم است. در برابر این استفاده گرمی امکانیت می دهد که نیروی برق صرفه‌کارانه استفاده گردد. در صورت تامینات با گرمی شهروندان از قوه برق کمتر استفاده می برند. давоми чанд рӯзи охир дар минтақаҳои кӯҳии роҳи душанбе чаноқ бориши барф зиёд ва хатари тармафароӣ низ бештар шудааст. барои тоза кардани роҳ аз барфу тарма техникаю механизми зарурӣ истифода мешавад. айни замон ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳи мошингарди душанбе чаноқ таъмин аст. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. бориши барф дар масири душанбе чаноқ ки чанд рӯз қабл оғоз шуда буд масъулияти кормандони айресро бештар намудааст, зеро дар ин масир ҳолатҳои зиёди тармафароӣ ба амал омад. дар давоми 3 рӯзи охир кормандони филиали ширкат бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ 19 тармаи фаромадаро тоза ва роҳро бо маводи зидди лағжиш коркард намуданд. тавре маълум гардид тармаҳои фаромада то 5 метр баландӣ ва то 11 метр паҳноӣ доранд. мавҷудияти техникаю механизми пуриқтидор ва захираи маводи зарурӣ имкон медиҳад ки тармаҳо саривақт бартараф, роҳ аз барф тоза ва аз яхбандӣ пешгирӣ карда шавад. тадбирандешиҳои саривақтии кормандони филиали ширкат ба он хотир аст ки дар масири душанбе чаноқ ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба таври ҳамешагӣ таъмин бошад ва дар ин рӯзҳо ронандагону мусофирон ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. аммо баъзе аз ронандагон дар чунин вазъи обу ҳаво беомодагии ҷиддӣ ба сафар мебароянд ки бо ин амалашон ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт халал ворид месозанд. фаъолияти кормандони айрес дар ин масир шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. ёдовар мешавем ки 242 техникаю механизми айрес дар ҳолати корӣ қарор дошта, шабонарӯзи охир теъдоди бештари он дар тоза кардани роҳ аз барфу тарма истифода гардид. ҳоло дар ин масир ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин аст. با مقصد اشگذاری به عنعنه‌های ملی، احساس وطن‌دوستی و خودشناسی، اینچنین بلند برداشتن حس زیبایی پرستی زنان و دختران و ترغیب لباس و طعم‌های ملی و دوری از فرهنگ بیگانه در شهر اسفاره پیوسته چوربین‌های فرهنگی معرفتی دایر کرده می‌شود. گزارش نوبتی از جریان چنین یک چوربینی تهیه گردیده است. در شهر اسفاره با مقصد تشویق و ترغیب عنعنه‌های نیک نیاگان به خصوص احیای هنرهای لباسدوزی و گلدوزی تاجیکانه، احیا و حفظ و نگهداشت بهترین سنت‌های ملی نیاگان در سمت آماده نمودن طعام‌های ملی منتظم فستیوال و چوربینی‌های فرهنگی دایر کرده می‌شوند. در این ردیف در گروه مقصدناک لیسه کسبی تکنیکی صنعتی کوهی در جماعت دیهات زمرد با مقصد ترغیب و تشویق لباس و خوراک ملی چوربینی فرهنگی معرفتی برگزار گردید. این اقدام به خاطر احیای ارزش‌های ملی، بلند برداشتن حس افتخار از فرهنگ و عنعنه‌های تاجیکانه، آماده نمودن دختران به حیات مستقلانه، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری و ذوق دسترخوان‌آرایی، بلند برداشتن مقام زن در جامعه و جلب جوانان به حفظ و گرامی‌داشت میراث نیاگان راه‌اندازی شد. در جریان چاره‌بینی خوانندگان آموزشگاه با برنمودن لباس‌های ملی از جمله اطلس و ادرس، چکند و دیگر نمودهای هنری مردمی برآمد نموده حسن زیبایی لباس سنتی تاجیکان را به نمایش گذاشتند. همزمان در بخش خوراک ملی نمودهای گوناگون طعام‌ها پیشنهاد کرده شدند. اشتراکچیان با طرز آماده نمودن خورش‌های ملی شناس گردیده اهمیت استفاده محصولات طبیعی و محلی تاکید گردید. ضمن چاره‌بینی استادان و مسئولین اوید به نقش لباس و طعام‌های ملی در معرفی فرهنگ ملت سخنرانی نموده تاکید کردند که آموزشگاه‌های کسبی می‌توانند در تربیت ذوق ملی و احترام به ارزش‌های سنتی سهم نظر است گذارند. ما در آینده کوشش از آن میکنیم که برای
لباس ملی خودمان، یعنی لباس تاجیکی خودمان که آن زیب زنهای تاجیک می باشد احترام گذاریم. باید تذکر داد که در جریان مشغولیت‌های عملی 50 نفر طالب علمان این گروه‌ها با راهنمایی آموزگاران صاحب تجربه نازکی‌های کسب‌های دوزندگی و بافندگی، جامه‌دوزی و گلدوزی و قنادی و پزندگی را از خود می‌نمایند. در انجام چاره‌بینی تاکید کرده شد که ترغیب لباس ملی و خوراک ملی نه تنها به حفظ میراث فرهنگی بلکه به بالاروی افتخار ملی و معرفی فرهنگ تاجیکان در جامعه مساعدت می‌نماید. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اصفهان، اخبار. جهت پیشگیری از سر زدن سوخت‌ها در مرکزهای سودا و بینا و حولی‌های ساکنان در فصل زمستان امروزها در جماعت‌های دهات و کمیته محله‌های شهر استرافشان کارهای عامه‌فهمانی دایر گردیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. با مقصد ریایه نمودن عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری از سوختار از جمله استفاده درست بالون‌های گاز، تکنیک‌های گرمی‌دهنده، پیوست ناقل‌های برقی در اساس طلبات قاعده‌های ساخت دستگاه‌های برقی با راه کفش‌کنی و اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری از سوختار امروزها در 10 جماعت دهات و 22 کمیته محلی شهر استرافشان از جانب مسئولین و کارمندان نظارت دولتی بی‌خطری از سوختار قسم مستقل دهم حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش نشانی شهر استرافشان کارهای پروفیلاکتیکی و عامه‌فهمانی دایر گردیده ایستاده است. نتیجه فعالیت پرثمر و تشکیل کارهای فهماندهی مسئولین و کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی شهر استرافشان است که تا امروز تعداد حادثه سر زدن سوختار میل کاهش یابی داشته سری وقت با قوه کارمندان این نهاد برطرف کرده شده است. اثنای کارهای تشویقاتی در حدود دهه بادامزار جماعت دهات گلیسرخ کارمندان نظارت دولتی بی‌خطری از سوختار و استقامت کنندگان تاکید نمودند که جهت گرم کردن حجره‌ها و آماده کردن طعام همه نمود اسباب‌های خودساخت گرمی‌دهنده برقی با تگمانک مخصوص استفاده گردد. اینچنین بمب و تخانه‌های منزل‌های استقامتی از موادهای زود آتشگیرنده از قبیل بنزین، هیزم، انگشت، کاه و دیگر مواد علنگگیرنده تازه کرده شود. سال روان در حدود شهر استرافشان 43 عدد حادثه ناخوش سوختار به عمل آمده. از روی تحلیل 37 عدد آن در منزل‌های استقامتی شهروندان به عمل آمده است. سبب‌های اساسی سر زدن سوختار این رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطر از سوختار در منزل‌های استقامتی بوده. با این مقصد ما در اساس فرمان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان درباره گذراندن چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیکی آتش نشانی مرحله محافظه 2 در حدود شهر استرافشان گذرانده شده ایستاده است. مسئولین قسم مستقل دهم حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش نشانی شهر استرافشان جهت مانع ایجاد نکردن به نقلیات زودعمل از جمله سوختار نشانی به داخل بازار مرکزی شهر عملیات مخصوص دایر نمودند که در نتیجه جهت برآمدن نقلیات سوختار نشانی تا دروازه شرقی بازار مانع‌ها پیش آمد. وابسته به این به صاحبکاران و مسئولین دخلدار بابت تازه و گشاد نگاه داشتن راهروی بازار و بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی مصلحت‌های مفید داده شد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استرافشان، اخبار. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر سلامت باشید.